Maya payabak po kaya katamungan. Iyabi at ala po king kaya katamang panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina ating kayang pamilya. Imelda at Clifford Ray Umali, Jaime at Adena David ating kayang pamilya. Tony and Rose Gopez ating kayang pamilya. Lisa, Kate and Ram. Villa Villaraiz ating kayang pamilya. Salamat at Makasait family, Asuncion family, Annabel Suplico ating kayang pamilya, Librada Agustin ating kayang pamilya, Perla Velez ating kayang pamilya, RC Gregorio ating kayang pamilya, Fe Soto Pineda ating kayang pamilya, Lydia Lacap ating kayang pamilya, Edernic Daw ating kayang pamilya, at Dilet Castillo ating kayang pamilya. Paraking birthday ng Milet Ocampo. Paraking ligtas ng pamaglakbe, Ann Del Val. Paraking special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma ating kayang pamilya, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Katrina Camille Gozon, Patricia Foronda, Romel at Lori Medina, Christine Ann Roque, Rex Jonathan and family, Jordan Cray Manansala, Jelu and Christine May Manansala. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Anthony Chase Gozon, Randy David, Myrna Uliege, Rowena Kabungkal, Josie Palafox, Emeline at Takaw Inoue, Hiroshi Shinohara, Emiliano Di Maano, Luzco, at din sablang kapatadama sakit at din sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ning Banalay Espiritu king pamilya dari Ani Razon, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma, at Andrea David. At paraking alanggang kapenawan daring kapatad Mayang Ubie de Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Dr. Kenneth Tristan, Estrella, Jesse Jr., Zenaida, Joan, Valeriana, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Amelita, Mariano, Althea Shiena, Elena, Porfirio, Avelina, Marwin, Natividad, Danilo, Levi, Isabela, Bernardito Ray, Lucina, Bibiana, Juan, Magdalena, Eduardo, at ding sablang kaludaking purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela, at ding sablang mete ulining pandemic, at makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan na rin kaya katang frontliners, laban king COVID.
Ingkaya katamo pong mas presider ngayon ng alas 7:30 yapin po'y among Aljim Tuazon. Antig metong pamilya ning Dios, makatipon tamo king lagyo ning higpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing Ginong Jesus at yubusal tamo ngeni, at ipayabot ing amano na kaya katamo. Ngeni ing matampang oras, ing kayarian ng Dios, malapit na. Sumisi kayo at maniwala king maya pabalita. Makiramdam ta sana king kayang amano at ing Ginoo manatili ang parati kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Mumunang Domingo ning Kwaresma, king Ebanghelyo delane ning Espiritu ing Ginoo king disyerto. Numanuya king disyerto o bat king disyerto. Nano yung simbolo ng disyerto, kimbieta mo. Ing Kwaresma, pamaglubya naman king disyerto. Pamanarap karing miyayaliwang tukso, pamakipamok, pamakipaglaban, karing kanya-kanyatang jablo. Manyatan sikanan king Diyos para kaniti, at batang maging karapat-dapat makisulo kindulang ning Ginoo. Sadya tala rin kaya katang sarili, anyawaran tamo yung kayang dunos at pakadulo, karing kasalanan, kakulangan, kaya katang arapat.
nga tamong sumisi. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Manalangin tam. O Diyos ming malugod, agkatan mo kayang tuki king anak mo, nung makananong ing Espiritu Santo, tinahid neng dela king ilang, ibuklat na noman sana ring matami, karing disyertong lelangan mi, keting kekeng yato. Sopan mo kayang manalangin, ban panamdaman, ing danop para king sablang mayap, at alupig ding tuksong daratang ke kami. Mabiyasa kaya sana kang Jesus, salpantaya king maya pabalita, at munye forma king kekang kayarian ning katutuan, katuliran, at alang kaymutan alugod. Itipuaduan mi kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ng Espiritu Santo. Metong nga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Nga na ning Diyos kang Noe at karing anak na. Makipagkasundo ko kaya kayo at pati na karing maging palipiyo, anpon king balang mabye lelangan akayabeyo. Ayop, animal amalyap, at matunod karing sablang animal, akinuldas king daong akayabeyo. Ing kasunduan niya ini, makipagkasundo ko kaya kayo, king ena pasibayong mikaalbog ang makamate, karing sablang melalang. Ena mikaalbog pang sumira king yato. Tiglong na pa ning Diyos, oy ni, ing tanda ay beko karing lahing salisi. Tandaan ning kasunduan, pilatan ko at ika at ning sablang mabye lelangan kayabe mo. Bibili ke karing biga, ing pinanari ko, anting tanda ning kasunduan, pilatan ko at ning yato. Potang takpan keng biga ing yato, at luntoya ing pinanari karing biga, ganakan ke ing kasunduan agewa ko, pilatan ko, at ika at ning sablang mabye. Ena mikaalbog pang lumipol,
karing mabye. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, dingdalan mo o Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad kingkekang kasunduan. Ulitan tayo po. Dingdalan mo o Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad kingkekang kasunduan. Ginoo, kako iturumula sa kekang dalan, iturumula kako kekang tuntunan, iturumo ko at tayran, kekang katutuan, uling ika yung kakong Diyos at kaligtasan. Dingdalan mo o Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad kingkekang kasunduan. O Ginoo, ganakan mo, lugod mong ekukupas, aketapang minuna kay kanang pisyag. Uling ning wagas alugod mo at kaya panlob, emo ko sa kakalingwan, o Ginoo. Dingdalan mo o Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad kingkekang kasunduan. Mayapya ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tunay dalan, karing makasalanan. Daralano ring mapagkumbaba, kindalaning katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. Dingdalan mo o Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad kingkekang kasunduan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Kapatad, uling Kristo mismo, meteya para kaya kayo, misan mo at para kapilan man, meteya para karingkekong kasalanan. Ban kanita, akwana kong ilapit king Diyos. Petere, ingkeyang katawan, dapat sinubliyang mebye anting taong espiritual, ating espiritu na mintaya at memalita karing espiritong makasukol. Deti ilaring espiritura retang ema mintuking Diyos, inyang mapibabatayang menaya, king pa magbalik dalub, kanitang panahon, akasalukuyan e panggagawan nowe, ingkeyang daong. Ding mapilan katao king daong, walula e ganagana, mesagipla king danom. Ing danom amistulang larawaning binyag, ang yeni makaligtas ke kayo. Iti e amistulang pamanos king dinatning katawan, nune metong yang pangakong papasyag ng malinis a konsyensya king Diyos. Ing binyag makakabos ke kayo, kapamila taning pangasubli ng mebye Heso Kristo. Aminukyat na banwa at magari kingwananing Diyos. Mag-ari karing sablang anghel at karing kayupayan at upayang atyo karin banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo pong yening mayap abalita. Itangan po, emo bukod king kinapeya mabibyeing tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Diyos.
Ingino mantabaya kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, delane ning Espiritu Jesus, king disyerto, karinya menatili, kilob ning 40 aldo, tikswaneng Satanas. Mangalyap lang animal, ding karin manoknangan. Dapot i Jesus ere pepaboren ding anghel, nune sinilbyande. Inyang mesukol niya iwan, Jesus mintaya Galilea at penaral na ing maya pabalitang ibat king Diyos. Miras na ing mituldong panahon nga nang sinabi, at malapit na ing pamagari ning Diyos. Sisyan yula at painggulutan ding kekong kasalanan, at maniwala ko king maya pabalitang daralako. Kapatading mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Pasibayo, maya pa abak, kaya ko nga po. Maya payabak po amo. Ninunang menakit kaya kayong personal, kayang meto nga disyerto. Palagi ako, titakla pa kaya katamo. Siguro, reta mong may punta na king Middle East. O yan, ikit yun na yung makanano yung itsuring disyerto. Pero maralas, dakal kaya katake ni, ang gata na mong manalbe, mag-imagine, keng social media o king TV, nung nano yung itsuring disyerto. Siyempre, disyerto, yung mumunang lulub king isip tamo, mekad, lugar yang malangi, at alang makaing mabibye ka rin. Uling, masakit indanom. Nung alandanom, alang biye. Nyapin, potang melili ka king disyerto, malyari kang mate. Mamiligro ka. Uling ngaliwa mo yung pali ning aldo, nune, alakan danom. Delane ning Espiritu Jesus king disyerto. O ba't karakala lugar? King disyerto ne padela ning Espiritu, karin ne tikswan Satanas. Yan ang Ebanghelyo. O ba't king disyerto pa? Malyari na naman tukswan Satanas, malyari na naman tukswan ning Diablo, king templo. Kalupado mo rin nga liwaki katamo, kung kapilan la sisimba ka rin la matutukso. Nano-nano nga isip da. Malyari na naman tuksuan ng Diablo, mukin templo, pwedeng kimpalengke. Kalupad rin mapilang kaya katamo. Kimpalengke ka rin lang matutukso. Ka rin do kakarungot ng Diablo. Malyari naman king beer house, dungati ng beer house kanito, bahay aliwan, o tenedela ka rin ng Ginoo. Malyari mo naman king munisipyo, o temo king munisipyo. Karakala lugar, amalyari na yung tuksuan ning Diablo ot king disyerto pa. At inya masanting ang pakibat kanya ning metong obispo. Nga na, the desert is a symbol of what sin has done to creation. The desert is a symbol of what sin has done to creation. Ing punto na nini, uli na ning kasalanan niya mika disyerto. Nga na. Uli na ning kasalanan inin tao niya mika disyerto. Lifeless, barren, empty. Uling inyan lalanganin ning Diyos, ing yato, kitmuaneng bie, ewari po. Balo tayong kwento, gin libro ning Genesis, kitmuaneng bie. O nung katmuya palang biye niya to, at mika disyerto, lugar anong no ka rin na lang biye, malangi.
Ingat mo ka rin, balas o nanumang anything that can survive alang danom. Nya po ang isipan kayong disyerto, nanong kabalitaranan ng disyerto nga ako. Palagay po na kabalitaranan ng disyerto. Nung in disyerto, lugar yang malangi, yung kabalitaranan, lugar yang mabasa ayo. O edi plasdan, dagat. Ingisipan ko, hardin, garden. Nya ewari, inyang nalalanganin ng Diyos, ingyato. No ka rin nala binili reng minunang tao, yada ng poyeba, King. Garden of Eden, hardin ning Eden. Karin, katmulang biye, mabye, alalang problema, alalang isipan, everything is provided for karela. O ning inyang mikasalala, lumwal laking hardin, muntala king disyerto. Nyapin, in short, the desert is a symbol of how sin turned a garden into a desert. Ing simbolo na ning nung nanong gagawa ning kasalanan, king biena ning yato, king biena ning tao. Ibat king mabye, papunta king kamatayan. Ibat king biyeng katmu, papunta king malangi. O ba't dela na king disyerto, magpalig taking pakibat, uling nga naning metong a spiritual writer, the Spirit led Jesus into the desert to defeat the devil in his own turf. Bansambutaning Diablo keng sarili ng balwarti, keng sarili ng teritoryo. Nung politiko ka, may sambot ka king balwarti mo, ka masakit loob. Natural, masakit ka loob, balwarti may sambot ka. Makanya niya naman. Simbot ne ning Ginoo ing demonyo keng mismong balwarti na. Ban pagdalang biye ing lugar amete. Ban pagdalang kanawan ing lugar ning kasakitan. So, the temptation in the desert is an invitation for us. Panagkat. Banita mo man sulungan tala rin kaya katang disyerto kimbye. Banita mo man, mumurin, makihirap tamo karing tukso ning Diablo. Bakit? Ot kailangan tangarapan yan. Siguro din damyunate ang kwento darang miindang camel. At in miindang camel, nga na ning ang baby camel. Mami, nga na, o ba't pangakabata pilik mata? Nga na ning mami camel. Kasi nang baka nita po tangat ta disyerto, katagad mapuling. Uling pagminangin, midi ng katang balas mata, sagli takap tala. Nga na. O ba po makanya yung katawan tamo, tinyang bukol king gulot. Nga na, baka nita po tangat ta yung disyerto, hanggang lalakad kataking mapali, alang danom, ating katampon dun danom, king gulot ta, king katawan ta. Nga na. Baka nita, katamay ma-dehydrate. Wow, nga na. O, ba't rambitis na mga niyan, nakalapad da, mapayat lang, kaya nung kalapad kinlalam. Abang kanita nga na po, lalakad ka takin disyerto, katamikot-kot kimbalas. O nung makanyan pala nga na, kaya katampilik mata, kaya katang katawan, kaya katampitis, para lakin disyerto, nanano katakin Manila so. Nang punto, nanan mo yung kanano lunto yung pangakamelyo mo. Nung atsuka keng su. Lumuwal yung pangakamelyo mo. Potang atsuka keng disyerto. Yung tao makanya niya naman. Lelanganin ng Diyos ating kayapan. Makanano lunto yung kayapan. Makanano lunto tumibe yung kayapan na yan. Nung iya makiyarap kintokso. Isanto Papa Leo the Great nga nang sinabi, virtue is nothing without the trial of temptation. For there is no conflict without an enemy, no victory without strife. In punto, no temptation, no virtue.
Nung ka masubok, sumulong in kang kayapan. Tumibe in kang kasalpantayanan. May nga riyang antibodies. May nga riyamong antidote keng nanuman sakit. Kailangan tayang danasan ng disyerto. Uling kapamila tananiti, susulong in katang kayapan. Yapon inoy, atin yang amanong ginamit kini nga na, Katolikong kamelyo. Lunto in kampanga kamelyo, nung kalumuhal king disyerto, lunto. Lunto in kampanga katoliko, nung ka makiyarap kintukso, nung kalumuhal king pali, ning mapanuksong disyerto. O yan yung panagkat ning mumunang Domingo ning Kwaresma. Agkatana katang maging kamelyong katoliko. Ing kamelyong katoliko, yamikutkut king disyerto nin tukso. Nyatara, isane tamoy kaya katang kayapan, king disyerto niting banala panahon ning Kwaresma. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tuto, linalang King Banwat Yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong, aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuking krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete. King katlungaldos sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman kete, banmukom ka ring mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasublirang meding mete, at King Be Alananga. Amen. Pakibatan tamo'y ngaos ng Kristong ginuta mo at sumisi, salpantaya, king maya pabalita. Nga tamong manalangin, Gino, pakiramdaman mo'y ngaklis, ding kekang balayan. Ulitan tayo po. Gino, pakiramdaman mo ingaklis ding kekang balayan. Paraking kapamisana ning Santa Iglesia, ban paintulutani ing espiritong parating mibayo keya. Misakwil king tukso ning upaya at kasakiman, at miyatad king maya pabalita ning kapatawaran ning Diyos karing sabla. Manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo'y ngaklis, ding kekang balayan. Para karing tinok ng misasane, king karelang kasalpantayanan, ban akit deing dalan, pabalik king Santa Iglesia, King Gino at King Keyang Ebanghelyo, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo'y ngaklis, ding kekang balayan. Para karing tawong makayarap karing maulagang pamamili king bie, ban pilinan dala ring dalana ning katuliran at lugod, at king sablang bage, pagdulapanda ing kaburyaning Diyos, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo'y ngaklis, ding kekang balayan. Para karing kayanakan at atina king edad, amagsadya para king binyag, at para karing sasawop karela, kaniting pa magsadya, ban ing Gino pagkalubanong kapayapan at tula, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo'y ngaklis, ng kekang balayan. Para karing daralan karing disyerto ning kasakitan, kabiguan at pangabigo, baning espiritu pagkalubanong sikanan, pagtagumpen ding karelang kaligaligan, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo'y ngaklis, ng kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kekatang kapasalamatan. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyango nabi. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo'y ngaklis, ng kekang balayan. Ngeni po adwantang sarilitang kapagnasan.
Ginong Dios, tagkilan me ing puso ning balang metong at metong ke kami, banlubos keng marap keka at misane king mayap a balita ning ginuming Hesu Kristo. Amen. Talakad ko. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapurit at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, gawan mo keng karapat dapat, midalake ka, kareting ain, mananasanang iting sakripisyo, so pana kaming mibayo karimbiemi. Tiaduan mi, kapamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabe yake kayungan, At keka antimurin, yat nayo ren pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tune ping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o igpa. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilata ng Jesucristong Ginoo. Ing 40 aldo ng pamagayuno, gagawaneng metong nga banal a panahon, ning pamanyupil king sarili ni, iting panahon ning Kwaresma. Kapamilatan ning pamisakwil na karing tukso ning demonyo, tiro na kaming miwaksi, karing makasalikot ng kasiran ning dewakan. Kanita, makapakirake kami, king dulang ning tawling apunan, kambe ring dalise puso, ang gana king dasnan mi, ing kayang kaganapan, king mi pangakong kayarian karin banwa. Ulinita, kambe ring sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kayang ligaya,
Layon makyabe, kingalantok ng dampamamye kapuryan keka, ngaming kakanta. Sa mayupaya, banal ka Ginoo, Diyos sa mayupaya. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sari tingayin king espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayo yami daon ko sanlob kim pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan. Amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating hapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pe, pasalamat keka. Binyan na yung kalis, karing kay ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis, din kanakon daya. Indaya nin bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inya ngeni gaganakan mi o igpa ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming ipagamuha mo, kingi kaming ansanang mislo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ting sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbyelananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen indo ning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian, kekaban ing panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Anyawaran tamo yung sikanan, king Ginoo, ban kawangis na, maraptamo ka ring miyayaliwang disyerto at tukso, at managumpe kareti, king panalangin tiro na mismo kaya katamo. Antibanwa, ipamintuan ing loob mo, ing kakanan mi, king Aldo, ibye mo ke kami, king Aldo ngeni, ampon ipatawan mo ke kami. Ring salami keka, antiing pamamatawad ni, karing ikasala kami, maangaye mo ke paisaul kintukso, nune ikabusking marok. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mo ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kami kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo.
Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaborian mo, igang mabibi at magari, manggaman kingalanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Dahil tayo kimbalang meto yung kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Kayapan po. This moment, this body and blood of Christ, bring salvation to those who serve. Nyo'y ginutay so Kristo, inganak ning Diyos alinupig king sablang dewakan. Mapalad tamo'y tamong ausanan, tanggap king kayang katawan. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbye alanangga. Amen.
Yung kakatamo pong second collection for the month of February, iyapin po yung World Day of the Sick, which is a CBCP second collection. In naman pong kaduwang second collection ng St. Peter's Pence, Pontifical naman po. Already puratang kakatang second collection inyang December, keng Sunday 7:30 a.m. at intang 4,563 a kolekta. Total po ating 16,873. Inyang January, keng Sunday 7:30 a.m. meka 2,375 tamo po. Total da po rin ng second collection, 18,357. O ito po yung resibo. O ini pong financial report tamo inyang December. Rempong income, 745,587. Expenses, 405,365.34. Ating mitaga na 340,221.66. 50% of that is the Paris share keng income. Plus the donation to Paris only ang po itang interest earned for December. Income ning Paris, 175,191.53. Ing expenses, dito pong kakatang Christmas decors, ang po yung pamangabit Christmas decors, 89,079. Flowers, 37,194.4. Repairs, 27,794.65. Mag-donate tamo po keng Christmas clergy party, 10,000. Plus the usual RQS and further studies, ang po itang tax withheld. Expenses ning Paris, 174,084.19. At yung pangmitagan na 1,107.34. Karetang income na niya itang pondo for December, maging yung 461,617.06. Yung kakatang financial report for the month of January, ing income 404,620. Expenses, 336,733.28. Ating mitaga na 67,886.72. And 50% of that is the share of Paris from the income. Atin tamo pong maragulaga sa sinyang anniversary, magpa-cater tamo, 123,500. Atin pa pong Pepa Tubuga, Sacred Vessels, 8,350 plus the usual RQS and further studies. Kulang lapuret ang income ng January na 107,906.64. Inya ing pondo for January, may bawas siyang maragul, maging niyang 353,710.42. Papa-announce the po king Mother of Good Counsel Seminary. Ayun pong karelang entrance examination will be held on all Saturdays of the month of March except the March 30, which is a Black Saturday. Ulitan ko po nung ating kopong balo na interesadong lungob king seminaryo, ing entrance examination will be all Saturdays of March, except po itang March 30, uli kasing Black Saturday. Additional announcements po. Our cluster Stations of the Cross and Holy Mass this coming Friday, February 23, 2024, will be held at Cluster Phase 1B. The schedule is as follows. 5 p.m. Stations of the Cross around the cluster area. And 6:30 p.m. Holy Mass. There is no Holy Mass in the Parish Church on Fridays of Lent, as it will be at the cluster area. The kumpil ng parokya will be held on March 13, 2024, Wednesday at 7:30 in the morning. Requirements are as follows. At least 10 years old or above. Photocopies of birth and baptismal certificate. Registration today, February 18, 2024 at 8:30 a.m. until 11 a.m. in front of the parish office. Dakal pong salamat, talakad ta po. Manalangin tamo.
Igpa kaniting pamakinabang, pasulungan mo yung kasalpantayanan, mi at kapanaligan, at patibayan mo yung lugod mi. Sopan mo kaming mibyebye, agpang karingke kang amano, at magdulap kang Kristo, ing tinapya ning biye, ing ginu, manggaman king alananga. Amen. Ing panagkat ning mumunang Domingo ning Kwaresma, arapan laring disyerto, uling kapamilatan niti, sumulong ing kayapan mo. Ing Ginoo mantabe kaya kayungan, At kaya ka antimurin. dukuyong buntok yo para kim bendisyon. Kaniting Eucharistia, pigmasosyan tayo, ing kasunduan ning Diyos, kaya katamo amerapat kapamilatan ning binyag. Dapot kapilan man, eta kakalingwan, king iting buklod, tatali na katamo naman, king balang metong. Itamo ing makibat para king metong at metong. Alasan ng pamangailangan, merinan pansin. Alang kayadwanan, maramdam. Alang gamat, manakit saop. Mananasanang sopa na kayo, ning bendisyon ning Diyos, kaniting obra, ingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daon umena kayo, kamelyong katoliko, arapan nyo ring disyerto, kaya bening Ginoo. Salamat, King Diyos.